Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Manipur Pollution Control Board ki chairperson Dr. Usam Debe na hairi miyam na RTI ek asigi kudong chaba mapung phana lobiduna isagi khangnimu warol sing khangnaba honabiyu. Meghaloi gi West Garo Hill Zilla da singningkhai bigi thokdokta angang ama yauna mioi ahum sire ahum na shokle. Haryana Vidhan Sabha Mikhalgi vote hauzik santi oina thadanari ngasi nungtil pung 6 phawba vote thadanagani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Maharashtra da lupa koti lising yang khaitaru khenbagi sakhot thaurangi project khara sangagani kharena jatra hungani. Right to Information Week celebration ngasi Imphal gi Information and Public Relations ki auditorium da pangthokli. Thormadu da Manipur Pollution Control Board ki chairperson Dr. Usam Debe namasung Manipur Information Commission ki State Chief Information Commissioner Akoijam Radhashyam Singh Saruyari. Manipur Information Commission na sinba thauramasi Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions, Government of India ga kusamnaraga pangthokpani. Thormasi Right to Information RTI Act lisingani mangabu miyamda paksana khanganduna amasung masigi matangda akupa warol pinaba thaurang amani. Thormaduda wangangbada Dr. Usam Debe na hai Bharat Ganatantra mapung phana chatpa lebak amani inglisingani mangada sangsatta Right to Information Act asi pass tauki amasung Manipurda lisingani taruk-tagi chanaba hokki. Miyamna ekasigi kudong chaba mapung phana lobiduna isa-isagi khangningba warol sing khangnabagi tanja adu lobiyu Dr. Debe na hai. Khangning ba uning ba tongning ba mayam singsi khang ba yana bi damakta countries na pali ba lenga hai tare India do leba citizen mayam singsi na loina ba right lei akhoi ju khang ba ithau lei hai ba adu pa mi ba mayam singse adu ba koi parliament da pass tawna khang ba ya ba gi matam do ngasi di sahi Manipur na thapal sure yengna ba laman singna ba damakta RTI sin nei hai koi hai bi simade koi tawbi da ba yam pa ka gi no hai matam da sum ma taw sina tha manga sahi da loi ga da ba thabak si RTI na decision lei ba mar mor kan da matam yam chon da ba loi ga da matam ji loi ho da na mangod da lai ba ga sagi akoi na Sagi estimation na matang shares to kuna sahi yam sanguna maram warkanda loiba ngamda yawgiba adu kaya yawdam su nateba sagi RTI da thabiri activist sing su khana birakanda thabak matam manghandana ekshi gi makhada koina khangbi yari posting se fajana implement tawraba sing se tanadana surveillance pibda su pijana ba koi masem officer su hole bigadabani activist sing su kai do yagi khana mi ka dongde Thormasida nungthil gi thoramda RTI eki matang da akhanghai kayana wangangani Kakching Jilla Phauduna cheliba Segmai Turial gi ising Pathoroktuna wabaga gi mafam kaya da lokpham amadi nga gi pham kaya thumjin khre Segmai Turial gi ising gi mai hojiksu kudong thiba thaki mathakta cheli Med Department hari lagliba numit nini phawba asida Manipurda nong chukhigani mafam kharadadi akanba nong churaba yai Imphal West Zilla gi Yurembam awang lekai de leiba Yurembam High School da nomugi oiba hidak managi matang da miyambu bhap tahanbagi thauram pangthokre thauramasida school gi mahairoi amadi oza sing sarugyaki thauramasi si medical officer Imphal West na sinbani Jiribam Zilla da Divisional Forest Office na sinduna humputra shuba wildlife sayol cycle rally amaga loinana pangthokki cycle rally adu Jiribam Higher Secondary School dagi lamthaki rally adu da school gi mahiroi NGO gi myoi sing forest bibak ki staff sing amadi IRCS ki volunteer sing su saruyaki thormadu saruyaki ba Deputy Commissioner Krishna Kumar na hai lamlaki sau check kan ba amadi umang yokhat pada miyam na achoba thodang lobiduna sarkar gi mating pangbiu marasida Sandel Zilla da su Sandel Forest Division na DFO Sandel gi makhada umbutra suba wildlife sayol ga mari lenana cycle rally pangthokre tha sigi amadagi na taret phabu chathaba chayol palan thauramasida lamlaki sau check kan ba masung umang yokhatna ba pandam thamli mitai maitai tribe union na ain gi wangmada Manipur gi wangmada gi sangsilakpa miyoi singbu Bharat Sangbidhana ST list ta hapsin ba asi lokthokpina ba Supreme Court ta wakalagani Sangbidhan gi niyom kaina makhoi sing asibu ST list ta yahun ba haibasi Foreigner Act lising machama panipunipan bu phongna singna ba pangkhakni Meghaloi gi West Garo Hill Zilla da khangauda na churakpa nong na maram oiduna achauba chingning khai bigi thokdokta angang ama yauna mioi ahum sire ahum na shokle Rajya gi Disaster Management Force thokdok thokpham da changsinduna mi kan bagi thabak sathari Mukhyamantri Kornat ke sangmana phiba masigi yenglaga miyamna safagadaba mafam singda leinaba amasung mikupna hum singna leinaba su appeal tawri maragasida Med Department na hai
खा भारत याउना अवांग नोंपोक राज्यसिंगदा लागलिबा नुमित निनी असिदा मयाई ओरपतगिना अकनबा फावबगी चांगदा नोंग चुरबा याय सिक्किम की मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगना उमंग उ यान्दुना हिंगनबगी लंबी ओइरिबा मियोइसिंगी याइफनबगीदमक थौरांग अमा लाउथोखरे मखोइगी थबक अदुना मरम ओइदुना पुंसीदा सिंगरपा कया थेंगनरपसिंग अदु खरदा ओइरबसु साफनबगीदमक थौरांग असि पाइखलकपनी राज्यसिगी ओइना उमंग उ यान्दुना हिंगनबगी लंबी ओइरिबा मियोइसिंगीदमक इंश्योरेंस की खुदोंग चाबसिंग पिरगनी स्टेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे थौरमदा थौरांग असि मुख्यमंत्रीना लाउथोखिबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी हरियाणा विधानसभा मिखल की भोट हौजिक शांति होइना थादनरी अयुक पुंग मापल फावबदगी चादा 8.5 की चांगदा भोट थादनखी भोट थादनबा ngasi nungthil pung 6 लोइसिनगनी तांकक अमखक्तदा पांगथोकपा विधानसभा मिखल असिदा अपुनबा विधानसभा केंद्र 30 दा पुन मिरेप 1,000 लंबा थेंगनरी मसिगी मनुंगदा नुपी मिरप 100 याउरी मिरेपसिंग असिगी मनुंगदा सामब्री हुंफुमरी दी इंडिपेंडेंट मिरेपनी राज्यसिगी ओइना वोटर कोटी 2,03,000 खरा हेनबना पोलिंग स्टेशन 10,492 दा वोट थादनगरी मिफम मिखल नियम चुमना अमसुंग शांति ओइना पांगथोकनबगीदमक सिक्योरिटी की अकनबा सेक्सुअल थौरांग लौखटले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हरियाणा दा पांगथोकले विधानसभा मिखलदा अहानबा ओइना वोट थादगदौरिबा नहासिंगदा याइफा पाउजेल पिरकली मिखल असिदा नहासिंग सरुक यादुना इसागी हकपु मपुंग फाना सिजिननब श्री मोदी ना अपील तौरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोंमगी खोंगचत्ता ngasi महाराष्ट्र दा चटकनी मफमदुदा प्रधानमंत्री ना लुपा कोटी लिसिंग 53 हेनबगी साखुत थौरांगी प्रोजेक्ट खरा संगागनी खरा नजर हुनगनी श्री मोदी ना पीएम किसान स्कीम की 19 सुबा इंस्टॉलमेंट सु थादोकनी थौरांग असिना लेबागसिगी लौमुई कोटी 9 हेनबदा डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट की खुदोंग चाबा फंगगनी मसिना मखोई की अकाउंट दा लुपा लिसिंग 10 हौरगा तोंगान सेमखम कया फंगलगनी वशिम दा प्रधानमंत्री ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मखादा प्रोजेक्ट 3,900 हेना मियाम दा कथोकलगनी श्री मोदी ना मुख्यमंत्री स्वर कृषि वाहिनी योजना 2.0 की मखादा राज्य सिगी तोंगान मफम दा मेगावाट 18 की कैपेसिटी पुथोकदबा सोलर पार्क मंगा अमसु मियाम दा खुसिनगनी छत्तीसगढ़ की नारायणपुर जिला दा सिक्योरिटी फोर्स का खुद थोकनबदा यामद्रबदा मियोय 19 सिरे थौदोगदु जिला सिगी खा थंगबा अबुशमाता ngarang numijungba matungda thokibani mafamaduda mawising leire haibagi akaknaba paw mu phangbadagi DRG amasung STF ki apunba kangbuna mafamadugi gobel nendur amasung thuldurida paksana thibo humbagi thabak chathaki maduda nendur thulturigi umangda kuthoknobagi thaudok adu thokibani उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जिला दा लंबी की खुदोंगथिबा थौदोक अमदा यामद्रबदा मियोय 10 सिरे अहुमना शोकले थौदोक असि मिर्जापुर गा वाराणसी गा लोनाबा मफम अमदा थोकिबनी ट्रक अमगा ट्रैक्टर ट्रॉली अमगा येशिनबदा मियोय 10 अदु लेखिदबनी अदुगा अहुमना सोखिबनी मिर्जापुर की एसपी अभिनंदन हाय सिमी 18 पुदुना लाकपा ट्रैक्टर ट्रॉली अदु ट्रक अदुना थेंजिलकपनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना मरीलेनबा मियोयसिंगदा थौदोक असिदा अशोक अपन नंगलबा मियोयसिंग लायंगनबसु हाइखरे केंद्र की मंत्री अनुप्रिया पटेल ना थौदोक अदुबु थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोरकली अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर उसम देबे ना हाइरी मियामना आरटीआई एक असि खुदोंग चाबा मपुंग फाना लौबिदुना इसा इसागी खंगनिंगबा वारोलसिंग खंगनबा होनबियो मेघालय की वेस्ट गारो हिल जिला दा चिंगनिंखाइबगी थौदोकता अंगांग अमा यावना मियोय 3 सिरे 3 ना शोकले हरियाणा विधानसभा मिखल की भोट हौजिक शांति ओइना थादनरी ngasi nungthil pung 6 फावबा भोट थादनगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi महाराष्ट्र दा लुपा कोटी 53 हेनबगी साखुत थौरांगी प्रोजेक्ट खरा संगागनी खरा नजर हुनगनी पाउलोइजरे